Ebyagambwa aho mujwekero wa Rahama County Honorable Henry Nkwasibwe Zinkratire yavuga n'abantu abo mwishaza arukwiguraho kuronda karuru ombutongore bwanyuma yo kusingwa mu karuru ka NRM akeja tina kibina no warabe nacyegekere kibina abembezi ba movement ahandengo zitarukushana bahamya ngo nibija kwagiro tine kibina no bukirabe kiringu ekibina tikiri kwikiriza tugambere abantu bona baremwa a district level kureka president wara intervene ninshaba president Museveni yankunzi urukundo rw'abantu bona kandi waturetira ubusinge kwata huburyo twagire nkiko tukamubugana na chairperson wa NRM abwa district obunde bimwe tukashoborozana nawe emwe bikikana konka kibina cyuma kiri mu muteka aba bashobora MP wabo abakoriye ibintu nyamwingi konka abone kibasasa ukurubatira ubwabe bwabo ayombekire amashomero amakereziya amakanisa enguto hati nkuwanje enguto zona ezikozerwe enyingi akuba nko mu Rahama akaguto ko kuzakatojo eketa kujibwa amashomero agombekere icyo kureberaho ninkanya Rahama primary school akagereza amabati yahereza na nesente zo kombeka hotoyi yabegwire yaza Nyongozi a secondary school yataho muganda yaza Nkomero yayombeka yaza Kityama yayombeka Church of Uganda nuko kuterera President Museveni omuranga okwikiriza kandi akabemera obutashagiko kwa serembendera nyona abanishaba omukuru w'ekinsa yoreka kuta Museveni gwekibinda kitya movement hari abantu abakigiremo abariyo batirubuza vonngoteze batiremo batsisire kibina mwana ninjaba ngamateka gagarukwemu ago kurinde kibina kitya movement Honorable Henry Zinkratire we yahiga abaturage ba Rahama obutekwasa mukuru w'ihanga nangwa na mama Janet ahawe byabiro mu Rahama mwari kino kugira ngo mukihire mweka ya president mukiye mu first lady president akankiriya ringa abo president urangaka twegambera atumaba muri abaye NRM konka mwino wa opposition n'ekikiremo mutakagenda mwene abo bana basafu bashaturamu akaruru ka Rahama County kakija kuzama kamashano kamani bwanyuma yakacika katirwa omwembezi w'ihanga aka NRM okurangirira kwatsere bendera emirondena ekikatigo buhinza mitima omumitima y'abantu omukichwekeki omugandi umurechiga na yabembezi ba NRM ahandengo zitari zimwe na zimwe bahaya kutora n'abembezi abo barukumanya ngo baza kubahereza batakuratire bina byo butegeki kandi abantu bagira ngo ebina tibyo buhereza kureka umuntu n'wari gukora abatwasitire muhanga wagutwereza guri kwambuka kuruga eseri guri kuzaka bisacisinga watwereza urutiro hati kandi batiraho n'urutiro ruhire munonga nabwe mwebanye itebe ebibisha kwa zira turagira ki turabigamba neno mubagambire ngu na washuma district yagiye zisha habarakira kuraba wowe ine kakabiki orayesete zibishi ayerukire kutuha eziri kombeka rukiko ho wako na amazire nareba kuguma turakwato umuntu twataho umuntu just only tamemwe tira cyara yakozire just nekara atandika kupuraninga mutwamwihaye so yo nashaka kugira ngo tugende ntunguka bantume bakunuya katwaje Roland Bishi tumugaruzo mu parliament omnishengero ndiyo mugeni Roland Bishi araganise kwa rukwija kugumizamu no kutungura by'amagara umurechiga nko kuzagamwa hamarwaro kandi otiriho no kushongera ebyo bwegese umucanga cya rukiga kunza muturakora by'amagara amarwariro kugira ngo district for example tune district hospital kandi tugitiro mu NDP4 kugira ngo rukiga tunge district hospital uguye yongera yashobora ngo nawe nahagira Museveni nko muntu tarukagira kibina 7 tindagira NRM ndagira president Museveni continuity ye etumera aba stability entunguka yazaho ebitoka bikora ngo byaho murundi gumwe entebe yo bunyishengero ahabwa Rukiga County esimbirwa abantu bana gashakwa Cosbat Amanya na Samuel Ahumza ahabwa Tayari West